Hojla, čau. Anže, Andrej in jaz, Grega, gremo danes na Pokljuko, srednja vas Leskovnica, pa neko singlico iz Leskovnice na Voje peljati in bomo probali pač celo zvoziti, pa je nekaj skalnih odsekov in tako da, ne vem, bomo videli. Sonce je, to je v redu, ne? Tako da... Tell your friends not to think out loud until they swallow. Whisper things into my brain. Your voice sounds so hollow. I am not a leader of men, since I prefer. Mami! Mami! Jaz bi pozdravil mami, pa ati, pa Nino, pa vse, ki me poznajo. Znajo. Jaz tudi. Pa. Si v redu? Sounds so hollow. I am not a leader of men, since I prefer to follow. Do you think I could ever drink? Mami, mene še bolj strah zdajle. Jaz sem izgal, prvi centimeter kože v šu. Glavno pa, da je jekleni konjiček ostal cel. Za enkrat. Zdaj bomo začeli spust proti Vojam. Jaz upam, da se nam kaj hujšega naredil, ker tle Anže je zdaj eno vilico že izgubil. Andrej se je že povalal. Počasa, ne, počas.
zdaj smo prišli do koče na Bojah, pa smo doživeli, par pacov smo naredili, pa recimo, da je bilo pol poti lepe, ostalo je bilo pa štala, pa je, da je eden pelov tole, ne vem. Po mojem mnenju, kaj je tukaj nadol, se je Zdaj se je pripelal, ja. Ja.